MLA ke Jowai ba wailat miki Shilla ha ka arpau teri kulalengkot arjar pesan hadian bola dep ban play ya ke climbing wall ke beningkong du apo ke West Jingïalehkai district ke badan hasenda ka kyang nang ba indoor stadium ulalam khmat ru ban Shim Bynta ningkong du ha ka baula Kiew ya ke ni ke climbing wall nang tabut so ba John Karshiyeng president ke Meghalaya State Olympic Association bat kiwe. Ketika climbing wall ketika sin jam jong ke Meghalaya State Olympic Association bat ke Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association. Haga ni ski play la don lang ru deki bor badai pet jong West Jingïalehkai District Sports Association bakentop u president uba EMH pasa u vice president uba Patrick Lamare bat kiwe. Nakal yang MLA ulak milanti bakani ke climbing wall kan yarap bahaya ki badon sab bat skotenat hakani ke Jingïalehkai namar ki aka ki bala shna leng ba ka jingwan ke Meghalaya games ha Jowai ke jing mentoi kan ne wat hadien balakut ke lempung. Oh, very good. Come on, give it a clap. Come on. Yes. Come on. Switching to top now. Come on. Oh. Why not be careful? Okay. Oh my goodness me. Okay, they're already holding it. Yes. Wow. Congratulations. This is a big inspiration for the sport climbing athletes. Yes, like that, yes. Yes, very good. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bhak ke jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya